Kublai pi ki pai ba ki baju pet yo Riboy News. Ngang new last on sim le harkat bat ka kan hon jong Riboy News. Te ale khndiat ni ekran bat way na ki kartong jong ka UDP ubana ka jirang constituency. Kublai ba bat hok ke jing plai por ke jong pi hak ne ka por ba menta. Te ba bat hok pila ban batai khndiat halor ka jinget enti jong pi haka san hima sima. Kublai sibun ba last on simli bat ka tim ka jong pi Riboy News bat ngasim ka kabu man ai kublai snap thamai basuk ikin osnong jong ka jirang constituency ba niat hu ak poris pang ka jingat lenti ke junga ka dei baka sanhima sima kene ka desin ka baar ka banile na po ka jirang constituency but lomba ka ni ka kenti ka pementa idon ka jingkerman ka baskam haba ngila man phoi ka thong jong job Te balipat pijet na ka parti UDP. Pi ba lastun simli ngahap banjit ka parti UDP hadin ba ngala perkhat bunsen ba kani gadi ka parti di ka ba heta maka state ka jungi ka badai ka parti trairi ka badai ka parti ka bala banyang nang mata ka cai benriu ngidon sibun ki isu ki kam ki ngahap menteri nak mata ka cai benriu ngilayat mata san pusnam kum kejela Henry bide bot put usam handuk mentang imla ba pen bait bat kadauba dausan hi kalong ba iklem yo iki parti trari basan syare kejela ka jungi ki national party ki hab ban pej ya ka jinge delang bat kiwe ki state Henry ke parti UDP ke parti tang na ka benta ka jela meghalia ka jungi bat ki manifesto ka jungi ki hab tang bat ka state ka jungi yang tak ada lah dangi poi hakat hong ke jing job bat dangi dia kumbalong mentang ini baik absolute majority nak kaliang so ke parti UDP bat lah dangi poi ke hong ke jing job kalong ba ngila ban ikran habi dia buat put usam ke baarang ta kalong bala de ke por ke bangi ham ban perkhat mai habi dia bat ka bahakam ba jam bat bangapai sepang gidi artli benta ki bakongsan tam jong ka cai benriu dari tangga parti UDP kabala bani keren ya kecing ya kecung pai ba Te balipat pijet na ka jirang constituency bat kay ka jing duna ka pa PUE haka jirang constituency. Pi ke jirang constituency ngajet ke jirang constituency na market ke constituency kabanganga di tresnong jong ke jirang constituency wat lang la syong la sa hapo nong po ngi ka tenrai ka jungi ke dei na po jirang constituency ngidon ke jinga dei ke bajan ke liang borok bat kani ke constituency kadai ke waini constituency ke badang sak din tama ke state ke jungi bat kidon sibun ke jingduna hapo kani ke constituency ke jungi ki babun ke lenti ke singking ki pat biang adu mentah la sisya ka to kani ki lenti singking ki bang yo mentah ki dei ki bela slamba terek babun ki snong ki pat yo ya ka surok ko biang hakini ki khendat mai beladap Kisnong try kisnong bade ke jalilum kihap bankit ya kinong pang nasionong sadu sa surok ba panpoi sa patar kema bat ke basusi kelong babun kinong kisnong ki klat no ak jing kakelung namar bombiang kelenti ke singking bat ke baar kelong ba kidon bun ki surok habide bat ki snong ki bodon habodar ki ba ka surkar ji kampat keta adu mentah bat de lor kini ki jing e ke pai ba i kendo bat ngakum tresnong jo ke jarang kusi bodon ke jing kle nasim yang dekesin jam banile ke election arjar fulai kenang ba ki pai ba jong ke dong ke than ke jungi kini yo ke hok ke jungki kum nasionong ka bakila du no ke sanpo tuli ke snap Te kay pat ka agenda pat ka ideology ba pi kumu kartong mata pinjob kumu nomi kman na ka jirang constituency bapin kran na ka benta ka jirang constituency bat kumjo na benta ka jelai bro kowe ngine pai shwa bide ba ka jirang constituency kajarang konstitusi kedai kun bang oi fi kedai konstitusi ko dang sadin hakiliang borok kayo kami o jam jungi samla jungi kalong kabaduna hadu kata kata ngilayo la ka jong ke district mentala lai pusnam tenregi babon kino sosnong jungi kim pat tip ke ka kamsur karo ngidong ke baduna kaliang jong kapule dang le but kadau ba dosan hi kalong ba ngimio kita gina wikmat ki badang kecik kli nak tahu pai ba balada ngipoi ka thong ka jing job
Kathong benengkong ke junga kalong. Ban penkeladur kiti konstituensi ke jungi. Halor ke rep keriang, halor ke puledang le, halor ke koit ke kia. Kini kidi gila itli ki mat ki bakongsan, ki bangakwa banelam kiti konstituensi. Teke ipat kalat kalenti na mentaka border issue kamtam kumbangit baka jirang konstituensi kadai kaba mars nda baka asam. Teke itrai kalat kalenti ban na benta ke jirang konstituensi. Ka border issue, ke kamda issue, ke issue ke badang thumai, ke dik issue belaslam. Ndai sosi bani thu ipi kena ke por omdon basim serius kena issue. Wat kena ke government ke pemerintah. Halor ke tu ke MOU ke belasanya pedang yang chief minister ke Assam ba Meghalaya. Kidan bon ki benta ke berdekok. Nyahap ben kenmau kena ke por ke senong. Jong ke jelah ibu koi. Bat jong kamtam jong ke jirang konstituensi. Ba uput usam ujongi, udai uput usam labu da ulung syua mansua. Haba ki sim ujongi ki yaso bat kari India usnam khandai spa asau punyo. Kelong katkum uput usam jong ki hima ki jungi. Hadin kata ha bengio ala ka jong ke district council. Ka United Kasi Anjanja Autonomous District Council usnam khandai spa sanpuar. Haune usnam ru uput usam jong ke district council ke jungi. Ulong katkum ka jingi so jungi bat ka ri India usnam khandai spa asau punyo. Ha ka jingi alenti ba bunsnam ka jingi khun ke jungi banyo ala ka jong ka state. Badai ke parti UDP atau ke por ke FPLC ki bai khun teng ek kino gilam ki baswa ki jungi bangio ala ka jong ka state usnam kena spa ni puar ka full state te ha bedai bat uput usam nadu bangio ala ka jong ka state kam padon ke jing penbaik ke batikana kilat klenti bat penbaik yo uput usam ngi hap ban yang rengba kum kinong elam ladangi poi ka thong ka jingjam bangi don ki kot kisla ki babiang ha bedai uput usam kidon ki notification ki babiang nadu ke sarkar pareng ha bedai ba ka barduar ha ka bedai ba kawasing ha bedai ba ka himanawa kidon ki notification haus nem ka khat praspa prapunyo khat praspa new punru ki badon ke jingete kular kot kisla kidon banga bakadon ke jingete kular pedeng kis im jungi bat ka sarkar pareng bat ke jingtho ka kransyai Baladin beladap kendai senam, ba ke sarkar ke penpai no, ya kena kerja syaki, syaki sim ke jungi. Tenrai ke basungsi kalong, hak jingkren put kren sam pedeng ke Assam, bat ke Meghalaya lembau chief minister ke jungi ba Konrad Sangma, bat Hemantha Biswa Sarma. Kam don ke jingi pej alor ki kot kislah. Kasulong bej dak basyura akti, hagi senong baper. Den takadau ka klem ai jing hun ya ki pai ba nong senong jong ka konstituensi hibro koi ka bubut nang tangi haban tip ka jing sisya bak Assam menta ka declare ya kini ki jaka kum ka forest land te habala dap ka por kendai forest nem habala kut ka por ban simwa ya jing sya adi ban private no syakima hari kum belum menta ki klem kerani put usam klem kerani ki kot kislan lagi notification hi ekran baik banera akti piano benlek kita ki beri kebisyong basah ke bodar ke bahar nang tangi hap ban ken mau kum kecai benreu ba sau penai mensua ke por ke baik keren put keren sam pedeng u megal u Assam bat ke Mizoram uang bang ini keren kat kum ke notification khat praspa ni usan Wa Assam ru nomor bu Mizoram ukran kat kum ke notification. Wa Assam uang bangini keren kat kum ke notification kat kendai spa live fulai. Dia kepemut ba kini kelarang ba ke ji kerput ke sam ke jugi. Ke keren kerput ke sam ke jugi long kelung adu ata-ata. Dia ke jing serang ke junga apa long poi thogi job ba. Ni dai ban sasisen. Ban ya keren yu dai put usam. Ban yo kat kum usam put usam. Kiba ke long shwa long man shwa ju labu kiba don de ki kot kisla ko biang Teka ipat ka appeal bakidan na kabanta ki pai ba nong song jong ka jirang constituency but kumju ya ka jelahi bro kowe kum ka jai benreu ngilaron kam ban perkhat thamai ban shim ka sinjam
kaban sengut hu bangilaw dan kam baniang lagi jong kikijat. San pusnem yo la ka jong kejela ngila sya alam lai pulai snem. Kat news nem kidai ki jai bendri gujingi bayo ay ke ban ya ke kam chief minister. Menta kat lai snem kenti umdon syo anak jai bendri khasi ke jungi babat ya ke chief ministership. Pat kene kenti ke menta ngapil si ki pai ba nong shnong jong kejela bro ko wai. Jong kejarang konstitusi bro ko wai. Ailat ya ke parti UDP bekan sensyar. Kenang ba ngila man pun wandur ya kini ka state ka jungi pan penio ya ka hok jong kinok song sno namarada lanang idang ya kini ka juk kelenti ka belang ya kini ki sansnem ka state ka jungi dana padang jong ka jingma ka jing simram singsa jong ka state ka jungi ki jing ya keren put keren sam ngidon hatmir jong karyan nak tak daw nga apil sa ki paran risnong boro jong ka state ka jungi jong ka rikasi ka jungi jong ka riboy ka jungi jong ka jirang konstituensi ka jungi sengau bah banjit ka parti UDP nak bentak election hajar fulai benginun ra ka sensyar kabala ban ai ka jisekri bopura nak menta ka jong upai ba jong ka state bro koi te ku blai sibon ba bat hok na mali ya ka jing platform ka jong pi ban ya kran bat ni ka kan hon jong riboy news pai ba baro ka tu kala poi ka bakot jong ka jing kran bat iba bat hok na mali ngaw last dons emle harangkat bat ka kan hon jong riboy news ku blai sibon